Samuel Kamompa ow'emyaka 9 omutura wa district ya Mitoma orukugambwa kuba yajemerwe okumira empitirizo asibwirwe okuruga hirwaro bwa nyuma yo kushemezebwa kurungi ogu nikigambwa ko mu kwezi kwa kana orumukisha kamujemo kumira empitirizo ezirukurenga muri 80 hamwe n'ebyatika by'obucumu kurigirira Hardeus Twesige mukuru w'irwaro ryambara Regional Referral Hospital nagira ngo kikabatwarira shahe zirukurenga muri mukaga okushemeza omwana ogu bakihamwe empitirizo zona n'ebindi bamushangiremo omurundo gwasingireyo kuba murengwa n'ogo go kubanza obo go kubanza obutwihame empitirizo nyingi n'ebicwanyagurika ebyakacumu obwa kabiri wakatimbe kazayo konka mbwenu omubugufu ni nkwata eshahina zo kushemeza ubwo kubanza ngaitaho eshaha 2 ezo kushemeza ubwo kwa kabiri ezo neshaha mukaga konka eze shaha mukaga esituru kubane tubara n'obusajyoni atomusya handa kashara kukwitsya obwija kabazira kataho empitirizo ya muhero harimo ezindi shahe zigenderamo ezintara kubara harimo obobwire nkedakika nka 30 bari kugezaho kumugwejegeza hariho obobwire oburi kutwara nkendije shaha nagezaho kusimuka ogwo kuba mugwejegeze hariyo namwihayo namusimura ngo arije hacyome iki kibara kuba ecyari kubaraho kiri kumutasya mu mwitsi mbeno muri byona ningira akeze shaha kamunana omusiyeta okono ko mushahogo Twesige arukushobora urugendo rwo kushemeza Kamompa emirundi 2 kandi bakamwihama empitirizo ezirukurenga muri 50 n'ebicwanyaguruka by'obucumu bwa bika omusiyeta tukashanga gari y'amazima akaine empitirizo munda eze empitirizo zikazerezemo bwire burengwa nabo ecyo zimamagire buri cweka cyone cyorora kurugo mu kishansha heiguru kuzo mu maramake kwikano mu maramahango omusiyeta tukaija twashanga ngo akatari empitirizo zonko mu maromo tukashanga harimo n'ebyatika byakacumu akakutokweta biki akacumu aka kutweta biki tukashanga ebe bicwanyagurika nosho tukakahondahondwa kacwanyagurika ebicwanyagurika nabyo umwana ogwa kabi no munda time kagemeserezwa kwiyameza empitirizo nebyo bicweka izoberiyo twamozya twabazira yagaraka hawode konka aha kiro cya kabiri na cya kashatu kwiyarigire kubage twekerezana ngo hagarisyo mu cyome cya x-ray tumanyege ese empitirizo kuzirazwire mabo kubazikazira nyingi kutwagarikira mu cyome cya x-ray twashanga yabene rebeka nk'empitirizo eriyo kwa hasi eremire kiriyo twagambira abantu bamushanjaba twabashoborera amazima batwikiriza ngo tugarire yo mwana omusiyeta yagarakayo twahirwa empitirizo twagitunga konko kugihamu kutwagishikire tukaza kwikebera twashanga zire empitirizo 2 kurekaningira kazimira zishikireza gumiye kwatene ecyo makikakigyoreka nkemwe beito zikazira 2 mbweno mu bugufu eze empitirizo 2 kutwazigitsira areze twabire twihireyo mu rundo rwo kubanza twashitse empitirizo 50 agarigiro muri yogo mwana w'emyaka 9 Twesige nagira ngo kikabani cyetagisa abashaha bakugu abarukurenga muri mukaga abarumu pediatric surgeons bashatu owo kushanyaraza omwe hamwe n'abandi abo kushemeza Kamompa ninyenda kusima team ekozera ha muri wirogo na munonga ege yayemerero bwire buringo musiyeta ege ni team eyabayireramo abutokweta surgeons abarukushemeza bashatu Mutim eyabirermo omunaso wabirarho ayemereireho uturkweta assisting nurse hamwe no uturkweta saturating nurse
Betwesigye nayongera ashobora agumize ngu okureta omwana ogu bukiri kare baheza kumucebera kikayamba munonga obutakwatwa ezindi ndwara ezirimo kuremererwa kw'omutima. uko mani n'umugisha akarahuka bakamwirikirira yeisha bamukebera bamanye kimuri yo munda kuno wajya mutikirabeyireho nambwero ninsima abajanjabi abayihereye kukoreke kuronogira ngo tubaramanyirege ndwara hakaho chance mpango yeze mpiterezo kustyo bwire ikafumura ikogo mu kikoba cyorora ikazahero yorora empiterezo kashange zagira umunda konkane yogeri yo munda icyo kukibaho akakahengera kero kubera bire munero go mumara neshohora n'uburofa n'ubuhirwa bubona chance ejo burabamo hatubwatu ko munda uburofa kubwatu ko munda yo muntu hati ubukoko buzamo buba bwatunga chance buzo mu ndomo ombero bike umuntu agira mihira umunda ende haga aburageitia agira umuriro umutuma gutera mpora nayishara kubi nangwa ari utwakusomusiyeta umurimo urwekishaho nitugeta bacterial peritonitis. Ogu nagira ngo bamazoro bwire nibashemeza abantu abine bintu mu mibiri yabo konke chempiterezo kibire kisya eyito kweta foreign body no kureba ikintu tukakireba umubiri kitahangirwemo nicyo twakete tukataho izina ngo foreign body tubirebire konka turebire iki chempiterezo abantu tubehirema amasasi abantu bagira artaro narshatara nartaro habahonka bomo turiyaha epcheka bya bomo bikuzo umubiri tikizo mu x-ray ureba mamagiro mbiri tubukura tatubiha icyo kibeyireho abana batwene bamire binushu ibe bisente umwana mutsigomka amire kinushu naramira nkaka kafundikizo kakacumu narakakonka ka plastic ka kibuno akamera tutwire nitubwihamo. Abazire b'omwana ogu bayoreka amashemererwa ahabwo kujanja b'omwana wabo kurungi mbwenu hatembera y'omwana yarum timbi abo kubanka baniteekateka ngu tarukuza kukira konka mazima ekindi kusimira nahanga nkasima munonga irwarire rya rifaro mazima abantu nimbagambira irwarire tinkareba go marwaro gona boko tukanteka ngo mwana witu takuza kukira kurigirira embere yabiraro konko mwana hati hakize hayina magara marunji narya nanywa nitureba ngo embere yarmu hati neyesimisa mwene nsima bashaho ba rifaro ahabo kwirukanjira umwana witu baba kutwamukiza habamutekaho ovunanizwa bwinji munonga baraka kumukoraho kandi bagumana bamukoraho nibamuragurira batakumurugaho mwene bamutaho ubujanja bw'amana munonga akamumpo bwa hati agarukira muka kandi we mukishe orukutekatekwaho okuba yamugemera kumera empiterezo nebindi argenyemo mukadokoro ka polisi aho akomirwe.